namukela kambe ka Master Xitsonga analyst channel ya nyimpi ya Boy 7 vhele yi vuyile so hi ta of course hi khe hi n'wi linka na Papa Rhulani and also kokwani Chauke hi kwate ngopfu Boy 7 hi kwate ngopfu but ku va hi endla kahle hi fike hi sungula hi sa hetela la ka Papa Rhulani vhele hayi Papa Rhulani vhele yi fika ya le ka kokwani Chauke le hi ti 5 ta September vhele ku nga na event ka siku leri landzelaka and stuff like that so ku ya ha ri le vhele ku na live yi nga fika yi endliwa la yi nga tlhe yi fika yi khumba na vito ra Boy 7 hi kona la nyimpi yi sukela kona so a hi twini ku Papa Rhulani a yi chingela Boy 7 hi ku timhaka yi tingani le damoni wa ku vhele okay ya yi tshamela ka radio ve yi suka loko se Papa Rhulani a sungula ti-statement a kha yi kombisa ku ma to biwa hi nga deli munhu ku na ni ku a boa Boy 7 ya a yi fambi video ni sure ku se ma swi twisa ku swi ya kwini wa right ya xin'wana mi ti chela mabandi u ka u ri ntsana u nga fikana Chauke wena kokwani Chauke wena mi famba mi ta swa porofita bya chaka bya kokwani Chauke a nga teki ndhawini ya yi-one ku fana na wena i tshamiwa munhu wa mali a tirha ndhawu ya yi-one wena munhu wa mali a nga teki ndhawini ya yi-one munhu wa mali wo vhakacha wa sitwa munhu wa mali wo vhakacha a nga tshika a vona munhu wa mali va tlhava movha va vona wena munhu wa mali a nga zama wa famba hi movha kokwani Chauke a zama hi famba hi movha oneta ka pateni I'm not sure swi ta twala kha yi kombisa ku hayi kokwani Chauke a yi tshama yi famba hi movha wo pfuriwa mabonete endleleni swi ku yi pfa yi staka Boy 7 ku hi Papa Rhulani okay ha nakagasha a nga salangi no twa yini na ku sound ya ku yi va yi ri henhla ngopfu swi nga ta ze swi hi vangela ti-copyright issues music yi kombisa ku hayi nakagasha kha hi pfala tigigi hi yana kha ni ta ku hi ka buke hi kokwani Chauke ni ku mina so the funny thing about Boy 7 laniwa na Papa Rhulani i ku i ze ku yi hotspot va bifa vanhu mara se already se yi jika la yena a yi love xigasa khixini okay a yi va yi kha yi ri busy la yi kha yi chinga a yi hotspotini Boy 7 so sweswi wa yi jike yena yi tlhe yi vuyela yena which is crazy it's very very crazy the beef ta ka gaza nkarhi wun'wana you will never understand ma Boy 7 wani ku fela n'wana mane wani vona mina nali ni ku le kusuwaneni nga ni ka ni pfumala and stuff like that so hi twini Boy 7 ku yena i responda ku timhaka i tingani la ku yi sike kusuka ma wena Papa Rhulani u xigono we u nge byeli nchumu hayi se ka kombisa ku Papa Rhulani yi toilet hi pipe ya ha raha ti-break and stuff like that leswin'wana swi nga swi kombisa ni twini ku a swi vekeleki la hi ngo yisa ka the other section hiya mara at the same time I'm still disappointed the Boy 7 nhlamba la yi tirhisaka na loko ku ri wa bifa ba nhlamba la yi tirhisaka ya chavisa la ku fambisana hi timona ku u ya kerekeni just for a show phela character yi fika yi fambisana hi mpela emfundhisi ya kerekeni phela na ku hi xibibele leswi ndisaka swona i nge vi still wari of the world but khi ya kerekeni it's just for a show nje hi ta vulavula xihundla xa wena xa munhu luya u nga ya n'wi vhiya wa swi twa loko va ku vo kha u dyeka misisi vanhu a va swi ti ku vhiyi munhu masin'wini wena hi ta boxa xihundla xe papa lava wa henhla ka sinya lava kokwani Chauke ya levele ku chulukeni ve phulani loko va basuluka se va fana mimangwa loko kha yi rhumbula papa lava wani vele kombisa ku vele ku toiletheleni ba n'wina papa thavhele ya n'wina mi ta zama humesa voko ra fena a ri le ku tirheni phove voko ra fena mi nga rhamba titlambi ta tikheva mi nga ti hakeli nchumu phe titlambi ta hakeli hayi ka le section na point yo karhi mina I'm not sure ku what's wrong ku la ntiso na ku ndhawu yi kahle yindlu yi va kahle ku va phamisele kaya kahle diamond wa ku mina ni ti ku wa yi nga tali ku la ntiso I don't know
man a handla ku hemba mina I don't understand ku nga ku ri xa rhongo ku ri xini the place ku ri why vanhu in general va nga yi hi ku in overall so far hi ngo successful event ka ha ri yaleya ku yi mi rhanga phanda ku rhwala ntiyiso loko hi lava ku swi langutisa and stuff like that so a redze I tlhela continuous tendency xo yi toilet the pipe and then sweswo swi hetelela vhele swi affectini naswona hala phambili ku nga pfuki papa lava wa henhla ka sinya va ti chulukela se van'we vambirhi mi dya tiphilisi ta HIV loyi na wena mi dya tiphilisi ta HIV u nge byeli nchumu a ni mo gumisana kwalaho ta hi ku byela n'anga liya u ngo na yi chava ni chava kambe ri maveri gogolelo sweswiya and stuff like that a ni tshama ni changanga mi a ni chavi n'anga ya wena u ku byela mi u yi bye n'anga ya wena a ni yi chavi na n'anga ya wena hina a swi ta ku fambela leyi u yi ya nyikiwa petsa ku petsa vanhu va le tikweni ku ri va nga ha xavisi swilo va le ku xaviseni vanhu va le tikweni a na swi ta ku wena xibamu xo huma vuhlalu u nge byeli nchumu a wu chumu we ka gaza a wa ha twali no twala pfutse swa kona hayi overall a tlhela kombisa ku vanhu valava va nga sendiwa nga vachavi kambe ni twini ku it's a reputation i tlhela kombisa ku i lava ku bifa vanhu lava nga va senda so hi ta khe hi voni hi swona so a boy se va dzanga twini ni ngo vekela ni that section mi kota ku swi twa ku himpela ntiyiso swi vurini phela mitivo mi nga yi vo hi miyeli yo wihi va n'wina a na ha swi tiva ku hi n'wina mi hi xavisini na mi nga nyuma ku ni xavisa ta ni mi byele leswi hi va fo a ni mi chavi va n'wina ende ni ta pfuka ni nga mi chavanga ta ni mi byele leswi a ni mi chavi va n'wina ta ni mi byela ku ta tika sweswi la ku mi pekwani bi yeah as I've heard swin'wana swilo of course a nga fika swikombiso so hi leswi mhaka of course yi nga yimisa swona so a ku hava kahle ka boy sevenza ku bifi yi nga hela yi nga ze ha repeat bifi ya to continue loko a kombisini ku loko a hamba bifi i to miyela ku hava ku yi ta hela ka boy sevens i swilo leswi nga endla ku a duma va le henhla leswo that's it hambi u promisa ku yi ta hela yi nge heli na nhlamba vhele a fika hi hunguta hi ya chavisa nhlamba ya kona mani hayi kho hi leswi loko ri amukeza swi sa va ta ku muteka 6